tulisoma dimasha ilipita. Wewe hakuna siku ya Mungu iliyopita tulikuwa na somo ya kusema wokovu na alama za yule anayeongozwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Dans les autres jours, nous allons parler de la connexion et des connexions spirituelles. Somo leo inaongea juu ya connexion na deconnexion spirituelle. Connexion iko nini? Mwenye kwa jibu hili mpate mkro. Connexion selon mie ni kuunganishwa. Kuunganishwa. Kana sote kuunganishwa. Merci beaucoup pour votre intervention. L'autre. Hawa tunasimamia sisi wote kwa idea yake. Oui. Connexion ni upatanishi. Connexion ni upatanishi, merci. Au relation ni exacte. Au relation ni exacte. Bon, ku explication ya connexion. Connexion ni wakati yenye unaweza kamata mbao unatia roho ya chuma na kutawa connexion. Hapana, lakini ukikamata asmako yenye na kama paple, umeiona umejua. Ile tumetia roho ya chuma tunaweza kupata connexion. Vitambatana, vitakamatana. Ile ndio connexion. Sasa unataka ita mtu kutelefone, ilifo connexion inakuwa stable. Connexion inakuwa mbaya, hamtaambatana. Okay. Somo tu leo nasema juu ya connexion na déconnexion spirituelle chez un chrétien. Okay? Connexion yetu ni ya kujiconnecter na Mungu. Réponse ya definition iko mkitabu cha Yakobo sura 4 mstari ile ya 8. Mwenye amepata ni nani? Yakobo sura 4 mstari ya 8. Yakobo sura 4 8e verset. Bon, nitasoma. Inasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Okay. My connection ya Mkristo ilikuwa na ukaribu na Mungu. Ndio vile niko nataka sema. Ile ukaribu na Mungu, ile ndio connection. Sasa mtu anakuwa na ukaribu na Mungu. Ile ndio connection ya Mkristo. Okay, tumepatana pale. Ukaribu wa Mkristo na Mungu ndio connection spirituelle. Reference ya vitabu vya tutasoma leo, tutasoma ile Yakobo sura 4 mstari ile ya 8. Tunasoma na Psaume 119 verset 5 na Jacques chapitre 1 verset 9. Mwenatenda kwa meditation kunyumba zaidi wanasoma masomo za magharibi, atenda soma vile vitabu. Akapenda ile somo zaidi sana ya connection na deconnection. Na Mungu unaenda soma vile vitabu. Okay, ile ndio connection. Connection ni kukuwa na ukaribu na Mungu. Unaendelea na ile mashairi inasema hivi, mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Haleluya. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Haleluya. Enyi wenye nia mbili. Watu wanapana madede sizio. Gisi tulisoma msomo ya dimasha yenye lipitaka. Tuseme kuna baba roho yenye inakwambia kufanya jambo zuri na ingine inakwambia fanya jambo mbaya. Menas tantoko kugoshi, tantoko kudroite. Tanto tongozea na roho ya Mungu, tanto mwingine tongozea na shetani. Ile ndio nia mbili. Haona position. Ndio Mungu anasema sisi tumkaribie, tujiconnecte kwa Mungu. Tunaingia kwa technique de la connexion. Namna gani utajiconnecte kwa Mungu? Mkristo namna gani anaweza jiconnecte kwa Mungu? Mwenyewe ana repose kule. Unaweza kupatia repose. Tutakuwa naingia kwa Biblia hapa sasa peke natumisha debate, soma leo sio form ya debat. Aende Mkristo anaweza jiconnecte kwa Mungu.
naanza kama Mkristo anapaswa jikone na Mungu kwanza kupitia maombi. Na vile si definition kunasema na kufanya ukaribu na Mungu. Haleluya. Naye ametupatia vya mnivo yake. Na mwingine anatupatia vya mnivo yake nani hashindwe. Nani ametupatia vya mnivo yake Unaweza omba Mungu kama connection iko mbaya. Maombi yako haitafika mbinguni. Utanya sipatia pole useme vinakoyaka na wakati. Tunapatana pale. Connection kama inashengia mbaya huyu. Hatuko nasikia. Ndio, sababu mimi hisi ninawaza kitu cha kwanza ni ukaribu. Ya pili kupitia maombi kujitakasa mbele. Très bien. Kupitia maombi na kujitakasa, na wewe umeleta vya mnivo yako. Merci beaucoup. Mungu akubariki. Patia na mwingine. Selomie ni kwa nje muamini. Voilà. Muamini. Kisha pale unaendelea na wengine tu, kisha amini ndio utatumika kwa wengine. Kwa nini mbali kwa bwana na mkozi wa maisha yako. Merci beaucoup pour votre intervention. Na yule ndio ya mnivo yako. Merci beaucoup. Mungu akubariki. Na mwingine. Selomie kutii sheria zake zinapaswa kukaribisha naye. Kutii sheria zake. Okay. Merci beaucoup. Réponse zenu ziko bien wote. Hakuna mwenye anapana réponse ya mbaya. Technique de la connexion ni namna ya kujikonekte na Mungu. Wa kwanza alitupatia réponse akasema kupitia maombi. Hakudanganyika. Na nilisema ni ya mnivo yake, hakudanganyika. Maombi ni ya kwanza. Kila Mkristo mwenye anapenda kwenda connection na Mungu anapaswa alikuwa kwanza na anajua kunini kuomba. Kila siku unapata shetani anibaka mtu zamu na sahau kuomba. Nyokenda na mwele kitabu Yakobo sura 4 mstari wa 8 pale ile kisi inasema, kisi tulisikia ile maandiko inasema tukaribie Mungu. Je sais pas, hakuna njia nyingine pasipo maombi ya kukaribia Mungu. Utaanza ingia kwanza kwa maombi ndio nakaribia Mungu. Bon, apare maombi kuna bwana usomi wa Biblia. Parfois unaweza kuwa naomba kama usomage Biblia, zile matekniki zote zinalegeana. Kama usomage Biblia unaweza kuwa naomba, lakini maombi yako unaweza kuwa nafanya makosa. Tunakamata mfano wa watu walendaka omba kwa kanisa, mfarisayo na mtoza kodi. Mwingine anafika pale kwa madhabahu anaanza jitapa sema, Mungu mie niko abie. Mimi ninaombaka mara 3 kujuma, ninatoka na zaka. Niko abie kushindia mfarisayo. Lakini mfarisayo alifika pale anaenda sasa, Mungu nakushukuru. Mimi siko sawa wale wanyang'anyi. Mimi nakushukuru, niko mtu mbaya, basi unisamee. Ule Mungu atamsamee. Tunafuatana pale. Sasa ndio unasoma Biblia, unakiana na tambua mambo mengine. Ile mtaisoma mkitabu cha Psome, Psalm 19 verse 5, yenye nasema neno lako ni taa kwa miguu yangu na nuru kwa njia zangu. Maana sasa yenye neno ya Mungu ni taa. Je connexion iko bien. Il faut banje wacha motere mantene zila se connexion. Ile peru ya mantene na waka. Jana tupatia na sie pouvoir ya kuongelea nini? Telefoni. Sasa hakuna moto. Vitu vinaenda mbaya. Neno ya Mungu ndio inazikuwa kwanza taa. Kila kitu kenye unataka kufanya wewe Mkristo, tanguliza neno la Mungu. Meditation inatusaidia sana kuzungumza na Mungu. Huko wakati unaweza ikao unasoma Biblia, malgreke wewe na Biblia ni mara kidogo sana. Biblia inakupatia vision moja hivi ya maisha yako. Mule Biblia ninataka lamuka asubuhi nasoma, ninakutana ya kusema usiogope. Mimi na baka shasi yangu. Kama sikia usiogope, ninafikia ya kusema nitakubariki. Na neno la journée inaenda pita mzuri sana. Make ya pili ya kujikonekta nao ni kusoma neno la Mungu.
Ya tatu iko obeisance, yaani heshima. Ukaenda soma kitabu cha Yohane, mwenye kuna Yohane atufungulie Yohane Jean 14 verset 15. Mwenye kuna Biblia mfungulie za telefoni. Jean 14 verset 15. Napenda kule mtu atusomee. Hata frase. Au mlidanganya. Yohane sura 14 mstari wa 15. Yohane 14 mstari wa 15 inasema hivi: kama mkinipenda mtatii amri zangu. Haleluya! Kama mkinipenda mtatii amri zangu. Mari kutii na iko moya ya kujikonekta na Mungu. Tunatafuta njia za kuleta ukaribu na Mungu, ndio tulipata ile ndio definition. Kutii Mungu ni kutengeneza connection. Tutaingia hapa. Si wajene wa mingi sana kweli. Je ne dis pas de relation amoureuse chez les jeunes. Mais relation inapasha kuwa na limite. Mko relation mnaongea mafase mwenzako anaweza kusema au anaye wale mahusiku mamorale zishatosa. Sasa wote nikutana kwangu. Ndio tunafanya hivi sasa. Wewe kama ile mafase kule binenda pala ngozi. Inaenda kwa realite, unaenda zini na mtu mwenye haya kupanako na mbuzi. Umeona pale? Pale ndio tulisema mbele nyingine neno lako ni taa kwa miguu yangu. Havikuwa agrafe roho ndani ndio maana hivi. Unaenda kwa makosa. Kweli relation ya mzuri. Na Mungu ndani mpaka mapendo. Msomo ni wafundishaka ya siku inakuja. Inaongelea mapendo. Unaona kwa mtu anapenda. Hautii, maana utiifu uko mkitu kimoya kinatengeneza connection na Mungu. Utiifu, maana kama mkinipenda mtatii. Kama unapenda mtu unaobeili. Jamaa wanaweza kama wengine mnaojua mnaenda kwa ofisini. Wengine wanataka kuolewa na hawakupendana kwanza. Mkasema kabisa sema jetene. Naona hizo seko wakati yangu nimeshachelewa. Naona unamwandika vile. Jo basi wale watu. Mena mnaenda aishi muvita. Inaenda kama kufujo hivi. Mlikuwa mna ile kutii. Take unaweza utendana kwa nyumba unaenda tii bwanako. Take ukaliki jeni Mkristo unatii Mungu. Kutii Mungu ni kubloke na metrizele maneno unasikia. Sasa unasoma Biblia. Unaanguka mu Biblia kakosea fulani. Kakwe somo maisha yako pale, ile ni njia ya kabambi sana ya kutengeneza connection na Mungu. Ya kabambi ni utiifu. Hapa obeisance nous allons kwingine inakuwa la repentance. La repentance iko nini? Bali Martin Luka. La repentance iko nini? Niko na repose. Hakuna. Repentance ni kutubu, kuacha dhambi. Merci beaucoup. La repentance ni kutubu, yaani kuacha dhambi. Kuacha dhambi ndio ni moya ya kwanza ya kujikonekte. Sasa mtu anakoka. Unakuwa umesikia neno kwanza. Wapi kuna decide roho wako sasa nimeacha dhambi. Biblia anakuambia sema yeye anayeamini na kubatizwa ndiye ataokolewa. Na mimi kumbe niokolewe nifanye nini? Nibatiziwe. La repentance ni kujua ubaya wako na kutubu. Okay? Mungu mwenye alishatokoka na anayefanya nini? Repentance. Ni kuacha ubaya wako na kutubu. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa na tabia za mbaya. Kwa tabia zenye unafanya za mbaya, wanaweza kutenga mkanisa na mwimbaji huduma hapo inasimama. Sana jerikoleta. Hii nilifanya ni ya mbaya, anaweza tubu. Ukisha tubu unaacha. Okay. Ukisha tubu unaacha ile ambayo ulikuwa unafanya. Unajua kile mbaya ulifanya unatubu.